Shibanta ban rakhe ia kasngi kerpang joka mei mariang lani ka balatip kum ka World Environment Day aja ka kendai. Badru ban priang ya ka kubor halor ka jingdon kam. Ban long ki basim ke jingkit kli ban yada ya ka mei mariang na ka jingjot bat jingsha penjulor kenang bakalawe bat ka pateng banwan kan songsuk songsngan. Nakaliang ka office u Superintendent of Police Reboy District menta kasngi la pelong ya ka program ban rakhe ya ka ni kasngi. Lengba ka mini marathon Barakheru yakane ka program lengba ka jingthong ding. Yakane ka mini marathon nasdang nadu kasnong mautnum bat pukut pat hadu umlang kedaj. Bat akane ka program lawan bat kawe lama kum kadak ban pli. Da kasamla iba penhun Eves Imli ka badai ka second runners up jong ka Miss Tourism Queen Worldwide aja ka pra. Hakajing ya dolangru uba Shempang Serti Superintendent of Police, uba VDS Rembai Deputy Superintendent of Police, uba PS Marwin Officer in Charge ka Nongpo Police Station lembat kuwe. Hakane kasngi la samru ya ki kusnam sekinong job. Hakane ka mini marathon hakaba kinong job. Hapo ki kerdan baper kelayok pedang ya ka kusnam pisa bat kesernot. Hadin kani ka program nakaliang ka office USP la pelompat ya ka jingthung ding habarok kawe ka compound jong ka office Superintendent of Police. Ngilio iba hamta kisni kalakta alut. Ya kamariang haka perthai barok kawe. Namar ka jingle jongi kibru. Daga bangi pom ya kideng, daga bangi penjot ya kilung kiwang, daga bangi bet thong ya kimrat kimreng, daga bangi penyap ya ki doum kum tater. Batane kalakta sisa ya kamriang. Hoi hangni hari boy ngampat i hadu kata bakan dakta. Ki kiwa kidang biang ka klau kutap kadang biang hendrai ko por kan sawan. Kamslem lada ngimla ban tengkai leni ban sumar ya kemariang kejongi. Ngalatri menta aku bakasan senam hopok police department. Ngila pelong ya kejing tungdeng man la usnam. Hendrai iman ngitang sudah tung ya kideng ban iklat no. Hendrai don kat no kejing sumar nagaliang sarkar kala ai kiskim na benta ban tung ya kideng man la usnam. Kila pembiang nadu kejingker yaki deng tater hendrai ngi kumubru ngi penjot yaki anda lakut sisnem ngyo iwatang we terading hak srokba leni haki nunggu kejakan kene kade kejingle bijong ngi bru kumta habangi thung yaki deng habang yo i yaki deng balathung omde ban chanya tanga sarkar ban sumar hendrai de ti kejongi kade kejingki khle kejongi ban sumar yaki deng Om ban suwe tang sudah bat klet no kim saja no. Ngini ban sumar kum sumar ya ikulung tat hadu bindela he. Ngin sayo kejing mentoy na gitu bideng ngin sayo kejing kia bat kejing im ke besuk ke bakman. Mentau senam araja ka kendai ya kan ka World Environmental Day la host lagi daga China. Bat ka team jong mentau senam ka de ka beat air pollution. Beat air pollution piatip ni ka ai. Namun ban keren kendia Jepang ka air pollution kabaka di ka team bajong mentau senam ba kendia nai pai shadian jompi nai pai pulun jompi petang hakmat jompi ki ai ki badan hakmat jompi kini ki ding bajang ngam lada menta kenang don kini ki ding kanu ka jing itana jing pu am hambi hakmat jongi lada weng no kini ki ding menta kanu ka jing itali kanu ka dan betang ka khandau ka basau itana di ai hendrai lada ni kani Aku akan example kendia nama ba kejing jengam kejing dan juk kidiang juk sentiu kanu ka penpo ikamariang ndai tang ba penpo hendrai ka ajing mentoi shibuan yang ikibrio ya kejing ko ajing kia kejing ko jong kamariang kejing ko jong ka bakali air ka bangiring mensim ba kamtam ka penko ro kumjo ka yarap ya ka air pollution but kumjo ko aban ba ndai tang ka air pollution ko aban ro kendia dikini menta ka step ngi ikibuan ki kena shenrang mo But nakwa ngay jui barabor kamtam shani sa timely boy joni ba kishinrang kisutanad haban siat sim. Manshuha ka po mga dangren medyo lidat kai ba jui email ki henman po pes la sha mo gidang pes la sha. Katno ngay kisim ki ba dang stem ki ba pink ba buan drong. Hendrai hadian katu ka ni senam ngaja ngadai kuliah dang on pai ngami issue itu kisim. Siya iki la ja ngantep kim don shu ngay itang kitang apan ban ki buan.